nang poto na tiba na manifesto jo sing ma nang adui poto phangba lora kana nang one day feeling ngam found idan sine banana manifesto language of the universe emotions nang na thadok pa emotions na one hanjale ha ji ya humanly gi di hoi communication language chabam na da gyan ta na universe ka nang su language chama la ye ta na which is hoi gi emotions hoi gi feelings manipulate na heli da na ko manipulate hen manina manipulate dum to la bane sine mo em pa mi so the plan gi worry or any negative worries han wi haran kai tai ha matam da media pau news channel ko apha worry ge shu news tau de da na ko khabar mana mana bai na ji ma'am mujhe attract tau na bhai ta adi like attracts like tau na bhai so sigi whole phenomenon is called law of attraction hai do ne ko mindset energy idea igi kokta wakhalda feeling nang feeling for kana thoughts lakta natro okay adi action se thoughts trigger tau bire thoughts se feeling na trigger tau bire feeling se kai nong trigger tau bire ke sang bibra khoi he pok paga chai home surap pada school ka halane ada school phatte have na tab but how it work to gi wari ne mai ni do je ko line the left re follow tau the discipline punishment ko homework tau tre punishment hype indra punishment right so kind of fear scarcity programming lak panina chauna kainom khallo ha matam da ka khal jak thopang ngam da fiction gi matam sigi law of attraction je si apply tawna bo hotnar ko matam da aingonda ayet pa apan ba lak pa haidi tawna result urak ta ba si je kari gi oidoina khoi gi human body sida sigi chakra je tare yawe ba ko tare nang life the growth of wise the number of influence can you do odi mutu na grow like nang kram tan khangbi da di grow like te dra ko block like basina man thado ka da quality do suta thado ro de block to ki de chakra heal to way not a big thing detox to way heal to way do technique like stress ki feelings le ra kan da life se struggle to ha do ne trial and error ki face am chalaga matam ghar manga la yau ki ni nang na yau da ya de na hot na ra de ko ani su bana already yau bagi track way man do khangbi ra ko oza am na tawra ga na ani mak yau de matam di difference to amana thuna yau ni amana tap na yau ni ha wa the only thing you can do is buy the time ne nang tawam this ai hakchang ki da nuai taw mu yaw ko matam da medical ki line je sida chatpana phawra natraga healing technique from da chatpana phawra